However, it also takes a lot of time to introduce our wines to the markets all over the world, and it has been fun. It has been surprising, it has been terrible, frustrating, and it has been a long journey because, you know, introducing Slovenian wines to people from Brazil is quite a challenge, but however, they love it. So our wines are being drank all over the world now, also Sao Paulo, New York, and I think we can be proud of this, that we as a region are producing those wonderful juices that we can sell everywhere. Juices, nice word to put it. Ok, Tatjana je rekla, da je precejšen izziv predstavljati slovenska vina po celem svetu. Omenila je primer Brazilije, ampak da lahko na koncu koncev se pohvalimo s tem, da od tukaj prihaja odlično vino, ki ga po celem svetu cenijo. Vse ste razumeli, zdaj pa sami ocenite, koliko prevajam, ne? Malo pa delam tudi reklamo. Okay. Time to look at this landscape. Vzemite si čas in pogledajte, dobro se ozrite na tole pokrajino. Take time to enjoy this fantastic weather. Uživajte, vzemite si čas, da uživate v tem lepem vremenu. And take time also to inhale the fantastic atmosphere. In vzemite si čas, da vdihnete to odlično atmosfero. And all the happy faces that are here today. In vse vesele obraze, ki jih lahko danes gledate. And lastly but not leastly, the proud Kuklovec family. In ne nazadnje, ponosna familija Kuklovec. All this we are proud to put into a bottle called wine. Ponosni smo, da lahko vse to, kar je prej omenil, spravimo v steklenico vina. We call it wine because there is no better word for it, but it's much more than just wine. Temu rečemo vino, ker za to ni trenutno boljše besede, ampak to je veliko več kot le vino. Ja, danes, ko vsi vemo, bomo trgali naš šipon. Zdaj star je komaj 2 leti, tako da prevelikih pričakovanj ne smemo imeti. Ampak dejansko v teh 2 letih je trta naredila zelo veliko. Imamo prvi pridelek je vedno nekaj posebnega in pričakujemo, da bomo natrgali tam cirka 700-800 kg nečesa
prvinskega. Prvič šipon iz Maleka, ki nam pomeni zelo veliko v podjetju. In nekako upamo, da bomo pridno kletarili, da bomo potem v prihodnjem letu, nekje v mesecu maja, te steklenice tudi dali vsem vam, ki ste danes tukaj pokusiti. Zdaj ali bo ena, ali bosta dve, mogoče pa cel karton. Tega še ne vemo, to se moramo pustiti presenetiti. Ja, četvrto vrsto, imam jaz, ne? Sara! Prijetno početje vam. Zelo. Posebne umetnosti najdeš en grozd, najdeš njegov pecelj in ga tam odrežeš s škarjami, ki morajo biti dosti ostre in ne preveč zarustane, kot so moje. No, ampak ti si izkušena, veš, vinska kraljica zna z najbolj zarustanimi škarjami odrezati grozd, točno tako je treba. Počasi. Tisto, kar je pomembno, je, da grozd zelo lepo držiš, da nikamor ne pade. Treba je seveda paziti, da po tleh ne vsujemo kakšne jagode, ker to bi bila seveda manjka v kleti, ki si je pa ne želimo. Okay. Vsaka jagoda nam je torej pomembna. Thank you.